Ya, ibhlungu yona ivusa uhlevane uma ngabe sibona isizwe sethu siya eweni ngale ndlela. Sibona uhulumeni ophethe ekhiqiza isizwe sabantu esingafundile kodwa abantu esibegabiselile ngemfundo. Wathi imfundo inje, bafowethu uma ngabe ungafundile awulutho. Sikubukela kude, singakubuka kude, sikubukele ema-TV. Bengibuka iy'ndaba lapha kunabantwana abatelekelwe ngo-driver okumele bebathathe bebase ezikoleni ukuze beyofunda ngempilo bezokwazi ukuy'mela, ngoba uma ungabe usungaphandle kwesikole kufuneka umuntu owazi impilo, ku-survive-a umuntu owafundiseka. Umuntu ongafundisekile-ke bafowethu kubuhlungu ukumbona ngoba uhluleka ngisho ukumeneja umholo wakhe ozophilisa yena isikhathi eside, ahluleke ukuyenza leyo nto. Isizathu kube ukuthi akafundanga, akaboniseki, umqondo uyilokhu uyileyo ndlela akhula ngayo ngokuthi akayanga esikoleni. Ingizwisa ubuhlungu mina njengomuntu omusha wase-South Africa. Sinenkinga eDumbe la ngakithi ukuthi nabo abantwana, kunabantwana abahleli noma isikole sikhona emphakathini lapho okuwokhebuli ukuya khona. Isikole sigcwelele bona labo bantwana laba, abanayo indawo abazofunda kuyona. Ibhlungu noma singazi ukuthi singasizakala kanjani, kodwa kukhona ukuthi kwesinye zazo ey'se-primary yona indaba yakhona ngathi iyalungiseka. Mase kuba i-high school bafowethu, ngiseMangosuthu eDumbe la ngikhona khona. Mase kuba iMangosuthu umuzi wesizwe, abantwana abasitholile isikhala sokufunda. Uthisha omkhulu wakhona uyasho nokusho ukuthi ababuyele lapha abekade befunda khona. Then uma ngabe siqala sithi siyayisukumela singumphakathi, asithreaten-ishe ngezinto azenzayo, ngangokuthi aze abize ngisho amaphoyisa ewafide i-information e-wrong, engathithi kune-strike esisihlelayo ngokuthi siyofuna i-database yokuthi sithole ukuthi bangakhi abantwana abangabhalisekanga. Labo bantwana ngoba bebangako nje sesinenani labo sesihambisa kubahlohli ukuthi kungenzeka kanjani, singalekelela kanjani ukuthi abantwana begcine befundile, ngoba asisifuni isizwe esingafundile bafowethu. Ngoba nje siyibona lento yenzeka emhlabeni ukuthi izinto ziya-collapse-a, kuwukuthi izinto sey'phethwe ngabantu abangafundile, abancintshwe ithuba, kodwa ngokuba nemali bavele banikwa, baqhoqhobale iy'khundla, basebenzisa imali useless. Ngane zakwethu, mhlasimbe umuntu akalicele uxhaso, akalicele ukulekelelwa, ngoba leya ndoda ngathi uma ngabe ngifike kuyo ngangifake le bharedi le ngiyo-check-a ukuthi kuhamba kanjani, abantwana why bethi kugcwele, makugcwele kusuke kunjani, makugcwele ngiyofuna ukuthola leyo nto leyo. Eyi bafowethu, wangitshela uthisha omkhulu ukuthi ngiyamphrovoka, so njengengane angikwazanga ukuthi ngiqhubeke ngiphikisane naye, yize ngamfica ayekade elindise abazali abazobhalisa abantwana kusuka abafike ngabo-7:30 ekuseni, ethe uzoba-attend-a ngo-1. Bahlala labo bantu baphuza amaphilisi, labo bantu labo abaphilile kahle, bahlala kodwa balinda yena. Qede lapho wangabanaka, yangaba khona into e-straight ayitshela umphakathi noma ayitshela abazali bey'ngane ukuthi wenza njani ngalezi ngane. Kunalokho nje loya thisha omkhulu uya-threaten-ishana uze ekhulume nento engalona iqiniso. Mina ukwenza wakhuluma into engalona iqiniso ngami kimi, ngathi hhayi bo, lo muntu kanti umuntu udaleke kanjani? So bafowethu, ngoba ngiya laphana ngiyo-check-a nama-comrade noma sizobe, ngicela ngikuthula ngebomu umkhonto wesizwe, ngisuke ngisebenzise igama e-wrong engisakwazi ukuyiqala phansi, sengihambise kakhulu le nkulumo. Sizohamba nabafowethu abasemphakathini abazobe beyosilekelela ngokuthi uma ngabe sekunjena-ke nampa abantwana abangasitholile isikhala sokufunda bangaka, ikuphi okumele ukuthi sikulandelele ukuze abantwana bebe sesikoleni befunde before kuba late bafowethu. Yilokho nje kuphela, asilukelwa namuntu.
sizobe sisegeyithini emzwesizwe, emthonjeni bathe sebelungisile. Bekade ngethula lokho nje nina baseDumbe, ngoBhutumbesu-ke lo, isotsha elisebenza lingaholi. Bathi nxada nxada, ebaxine bexukuza bona laba oxamxakekile. Wilokhu kulungile. I submit, comrade.